no y'abasirimu myugariro Ibrahim Baka Abdalhamad ukinira ikipe ya Yanga Sport Club ndetse n'ikipe y'igihugu ya Tanzania yazamuwe mu ntera mu gisirikare cya Zanzibar aho yari asanzwe ari kaporari ahabwa ipeti rya Serja. Uyu mukinnyi w'imyaka 26 yashimiwe ubwitange n'ikinyabupfura akomeje kugaragaza haba mu kibuga ndetse no hanze yacyo. Uyu muhango rero wabaye kuri uyu wa mbere tariki ya 17 Werurwe 2025 aho ubuyobozi bw'igisirikare cya Zanzibar bwemeje ko yazamuwe mu ntera nk'icyemezo gifite aho gishingiye ku mico myiza n'ubunyamwuga byamuranze mu mirimo ye. Baka uzwiho gukina inyuma ku ruhande rw'iburyo amaze igihe ari umwe mu bakinnyi ngenderwaho ba Yanga Sport Club, ikipe iri mu zihagaze neza muri Tanzania ndetse no muri Afurika y'Iburasirazuba. Uretse kuba umusirikare, ni umwe mu bakinnyi bagize uruhare rukomeye mu gufasha Yanga Sport Club kugera mu mikino ya nyuma ya CAF Confederation Cup mu mwaka w'ibihumbi 2023 ndetse no mu mikino y'amatsinda ya CAF Champions League wa 2024. Uyu myugariro yahawe ipeti rishya mu gihe Yanga Sport Club ikomeje guhatanira kwegukana shampiyona ya Tanzania ndetse n'ibikombe byo ku rwego rw'Afurika. Ibi ni ibintu bitagaragara henshi cyane ndetse bidakunze no kuba henshi ko umukinnyi w'umupira w'amaguru abifatikanya n'akazi k'igisirikare, kuko ahenshi umusirikare burya iyo abaye umukinnyi akenshi abivamo. Ariko na peri numva ngo yazanye abacungagereza, sinzi niba bakira abacungagereza, ariko Baka rwose murabona ko Abdallah Ibrahim akiri umusirikare wa Sudan. Iyi yaba iri mu nkuru igushimishije cyangwa se yaba iri mu nkuru itangaje kubonaho umukinnyi ndetse ukinira ikipe ikomeye nka Yanga Sport Club ari umukinnyi ndetse akabifatanya n'igisirikare. Wowe ubyakiriye gute? Andika aho ngaho muri comment, ukande kuri subscribe, ukande no kunzogera kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri gihe. Ciao ciao.